fo fa talo fatu ya te oil pa anga masani o tato programa Lesona fa moi ya le nei ua tatu tau no mai Lesona lon fulu nei o nei fo kwata fa tai fa malolo on sai ya me se fo la pale e yeli te tununga sa e maua se aso matango fie ia po se vai aso manuia ya le mafta mai o le tua ia ua lango te sia i tatou ma te tusa tatou ia i le tau singa alofa le atua le nei fo o mātou wa yatu tau tangtanga i mai ia ua tau tusa lava i tatou ia wha awele vi inga i le atua a o le tatou le sona o wha awo pea o le tatou wha soaina leo le sona sifuru ma le tolu ia ilona le sona sifuru la neu tatou le mai ia ua wha autuina o le Agamalu i to tonu o ti ngā onga o lo tatou iei pere tatano ina o le mata upo e whaatau o ti ngā onga ia le pere tatou le sona lea o ti ngā onga whaatasi ma ke wiso ia le tala no ina le nei kua ta atoa mai e te tununga ua lava lo si le fia inisi o mata upo e iwa ua tuana i atu ia o la o whaia tātou talo ia ona whiangairo le tātou ma le whaasoina upo le atua whaaftai le atua le hawa noa mātou maua ia aua nei mātou e fo ia te olo vi inga mātou whaatang sialo mafta mai le atua isa wala whaaptoa ngā tolo ngā wha malamalama whaapula ia mātou ai whaapena fo i le atua inisio le a whaafonga ma maua le nei whaasala launga ia lātou mai mo fo i ma whaalongo ia male manino male tutoa hela so ne lo nga le mai le tua mo lo vi inga Yesu amen le sona se fulu ne tato ia mai fa talo fa fu ia una ne tua fa talo fa tu songa tanga ma se fo songa Justin tato ma fu tai nei tu la ia o fa ia onga fo i o tato fa so nei i tu la ia ole au tu la e au mai le tatou mau au tu ia mai le mata yo nalom tau po lima lo na foi po lima le fa pe mai le i fa ola ia na fa amu ia foi le la unga lunga le maunga amu ia ia Agamalu a wifi mo la tau tofi no ia o se fa upunga pu lava mai fengo fie i le fa fonga ia a olona au tala ina lama le fatinonga ia o te lo ina leo lo i le lui a la si tatu va aila i le winga o le winga o le upu leo le Agamalu manona so te inga i le whaatatanga o le Lesona ma le autu o le Lesona atoa le tatu te iai o le tatu iai whaatasi i ti ngā ngonga whaatasi ma ke wiso ia o le whaaperta nia le iai o le upu leo le meekness ia o le upo le meekness lo sunga e o fatasia ma le upo le o le humility po le upo le o le loto maulalo ia e taua ia tau le upo le famtalaina po le definition o le winga o le upo le fa mai meekness is enduring injury with patience and without resentment no winga o se fo le lo lava sa ia polo lava talia leo o mo meo o manua wale upu le yole injury o manua e fatas e ala le ilo ono sai ia ma le ise ti ngā fodi atu e au no ma se mui po so fo ilea tau i masui ia ila tau o loo fatupula ia le mele o le fati ngā ia po o ala mai ese sauanga ia mo oile tangata kerisiano o te lo upu lea ia pe tatou faasoa mai ile wa tatou lai faasoa ile o se upu faingo fio faatino ele ngata ile tu maleanga ia faasamo ia a o le tangata soifua lava ia le se me faingo fio me le lo lava talia o se sauanga po se mea ti ngā e o mai lo tangata ia le la se tatu tala noa mai le va ai fa le kerisiano po le va ai tu spai la le wingo le meta o le Agamalu ale ha foi sona fa te tonga i lo soifonga ia se fai so ina i mafai ona e ola ia o wale pe o le mea autu lava le i o le isi lea wingo va ai o ke wiso ile a mio ke wiso me le ta o le Agamalu
ia ole avatu le vanoa ia lau sunga Justin in faina so mai ile vaenga mua lea ia po le tatou ulua yaso ile autu le nai ai o le vai no le areto ia ma whapena ona le lingi le wina le winga o le na whaupunga o whautu ia ile ulua yaso ma le whaasoa le Whaftai te loa tā ua ia le leu tala o le aso lea aua e o leu tala leu whamatala ina atoa lava le tā ua o le aso lea aua peifo ina whai mai ia Iesu e tau te whaawa o tua te ia. Ia o lea whai na whai mai ia tau whaia me nei ma whaamantunga ia te au lena vai ina ia le a reto malilingi ina ia le wain. Ai o le whaatu sai i le tangata e whaia ngā ruenga le atua ma tangata sa vali le fina ngalo le atua. Whai mei e peia o le a reto e vai ina au ai pau lavre la wale whai ona e whaasoa atu wai le a reto. Ia ta tau ona vai ina. Whai mei le whaapea fo ila le tangata e whai le ngā ruenga le atua. Ia e o lava ia ti ngā ma whinga tai lono o lang. E vai ina lava ia. I te leo teimi whinga tā ma pua ngā. Pei fo o le wainga li lingi ina e se mai le mea na saunga le mu wai. O le mea sa fi le mu wai le wainga. A le ana li linga ina e se. E whaapea fo ila e avi e se fo i mai le mea e fi le mu wai ia le nei tangata. Pea whai o ore tangata e te whina ngalo e te savali le ai. Iala o le atua wai. Pena tatou vai fo ila tangata mua le au mai i. O Iosefa. O le tangata whamei na avi e se ina mai i lona tama. I le mea na fi le mu wai. O le tangata na avi e se ina mai na ho o iei whawhi tauli. Ia. A le tatou vai i na ua talia. E Iosefa le o ma whawhi tauli ma tu mau i le atua. Le tatou vai na manuia. A wā tatou mawhau loto i le mea na ho o i le tangata le neo Iosefa. E le ifa pena tala no ia le atua ia ona sa i le mea na le ai. Na o le teimi a toa lava le na malanga Iosefa o te iloa sa i teimi na mawhau Iosefa. O fe e le mea o le ave ia o le atua. Na o whawhi tauli. Fefe na o whapea. E i tangata e ua turi whaafia i lato ngā ruenga. Ona o le tausinga o le fina ngalo le atua mana polo inga. A leto te whaaie i tangata le neo Iosefa e le i whainofie meana. Ai pei lava foi o upo la whiong pa ia le atua te lona malama Iosefa. O wala ele o wala ia. O lou i loa o lou fina ngalo ele o lou. Fina ngalo lea upu ia le atua. E na i loa le Iosefa. Na te le i loa o whio lai ta o te fina ngalo le atua. Pau lava le mele i loa Iosefa. O fina ngalo le atua e manuia ia. Jeremia loso maliva fai pasua matasi. O manatu fo ia te oe manatu te manuia. Ai lo manatu te malai ai. Tali tonu lao le tu mau le tangata le neo Iosefa. Lea na mawhaina whaonga ina le atua. Ia whawhita hauli no o iai. Lea na whaamanuia ili no o Israel. Tali tonu fo oe se Lesona te le fo mo i tātou. I le teimi tau te whita ia e ma whawhita hauli. A whaita te tutu mau i le atua. E whaonga i le atua whawhita hauli e o mai i tātou. E manuia isi. Manuia e o loo si o mia i tātou whapena fo i le tala le tangata neo Eskielu. O le mea lava e tasi. Ina uatalia fo i Eskielu leo o atu o whainga tāma poponga. Whamei na whaonga ina e le atua ia whawhita hauli no o tia Eskielu. Na whaonga e momoli atua ia le whiau. I le nu o le atua. O le mea atua lava ia a whaitau te talia ia leo ma whawhita hauli mtatou tutu mau i le atua. O le Lesona lava i o le aso leo whamanatu mai. E whai le atua na whaonga whawhita haulina. E whaamanuia i o loo le atau sa ili lana whina ngalu. A o e loo si o mia i tātou i le aso ma le aso whaftai. Amen. Mahalo whaftai. Le la tātou me e tu vanga lona lua. Whaftai Justin e vanga leo le tāua o le whaaso atu o lo soifua ma lo o lang. Awai. O le mea moni lava. E le isi au ngā o tātou wao o. E le isi au ngā o le tāua me ia tātou tantonu iai. Pea whapea e le mwhau tino mai. Ma o le tasila nei waenga wa o le atua. E le ngata o le atua na amata mea le mene o le Agamalu. A o ia lea o lea e tonga whai
ya wa tatou ia maua le winga le po le amio le o le Agamalu ina ia mafai ona i loa ngofie tangata ia tangata o le atua te mana tua te mi sasaua ina ia intia Britania le sai tangata ta ua le Mahatma Gandhi tala Mahatma Gandhi ta ua te ua le te tonu a ia te loa onga a Yesu te tonu fo i a Yesu ai ele tali tonu i ke visiano ia sa la tu whaasaua ina tangata awai le o se winga le na o le atua o le winga le na o se ke visiano ia le ala whaatino Mahatma Gandhi le winga o me ta o le Agamalu le se tali atu ei me se tali atu ile whaasaua mai o tangata almena ta o le Agamalu so whaatino tangata le ke visiano le winga mone le Agamalu ia ai o tangata Kristiano le Agamalu ia ai tatou whaaso atu i le vaenga le o le interceding for grace o le tasi leo vaenga le ta ua mose se i sauno ia lau songa whawhenga mtangi i le vaenga le o le whinau po lo tu ia i le vao le atua ma tangata ai me se lava tangata mtua whalonga tai le atua mene whaatai te leo le talana e mai nai le esoto nai tō sumalua mai mongo sumalwha ina ua taunu uloi lau maungo singai whaatunu ina lo le tua ia mo se saulunga o le papa maa le tu la fono mo le ta iala o le nu o le tua le ala amata le ia ele tase se mena whai le tua a ele i o ese mai ai kupito se fulu mala o ni vavenga te tele ia o mai sami ula ula o le si mala ia o mai le vao ai lima ma sinai ia o isi fo i vavenga i le bai ia male manai ia ai o mai ia o lai lunga mose ia fasu po faisi umi ia ai feta lai le tua ia ile mele o kupu wo faisi umi fa mele tala la wa so le wo alonga sawia ile nga mose wo faisi umi nga no ke longa ai wo maliu po la se me o tupu ai ala saka kako fakakalia ai le faisi fu anga faisi kako ku ia faturuina lola ia le arona ia mai wa umalava ia vese mai o tu talinga o tu va talinga o tu tan a fafini ma o tu atali ia ni ia auro ma me umalava ia mai lo o se no le afoile le tupu le auro le pop ia pepese fa bem kai me fai nga ai pepese falongo mai le fe mai le fitalinga le tu ia mose aluia ila lo aluia se i eva ai le ngunga au mai ai kupiko se e whaalongolongo i mea o whai le whai upula le suma whai upule fitu o mata una te suma lua whai mai ona fitalai atu mai lea o yoga ia mose aluia oi i la lo awa o lo unu na ave ina nai le nu o ai kupito ua leanga lava i lantou ma mele vang mo mol pe val si fama faina ua vave ona lantou ese i le ala na opola ia tua ia te lantou amene le vave makau dia le ke lo pese mas kol masinga le vala mai ai kupito i sinai ale vave arke kelo menga fa le tua ale vave ngo ese i fo ai me piko sitinga leanga fa mai fa mtalanga i fo la ia le il tato tua le o ia le na ia auna ia ave mai tato mai ai kupito o se makua se matua me tinga le o la tu tali tua i le lofo le tua ia fa mai no le tua ia mose ia kalua yo le ngue ma a ia o le a fa umatia ai o le a ve o ma fa o ma tupungo no tele ia e fo e fulfill le promise le fa ia Abraham ai mana ia lan tadi le mai e mose le mo le fa pule suman tolo vai mai ia e matua amana tua Abraham Isaako Antoma Israel le ona na e tauto ai oi ia te oi lava ma e fa pe atu ia te ilato o te fa to teleina le ngata fa to teleina ia lau fa nau e pe o fetu le langi ia ai fai mai te fa maonia ma fa mausalia ti di fa mai o lau fa nau ma fa nau au fa nau e fai mo lanto le ia le nu o folfolanga le nu o le manuia le na o folfolanto mo lanto ia fai mai la fa mtalang le fai es fulu mal fa ia fai mai ona salamo ai le o yova i le langa na fai a fa o
atu lo no o le mea moni lava ia e le whaapea o le mea lea pe fōlinga mai e lea uto e whaamanatu e mose i le atua e le whaapea e koe whaamangako e mose i le atua o ngā whaapea ua ngalo i le atua wai le se atua e kau whaamangaku i engi mea pe whangale pe fōlinga mai lai ke kamu whai e kau whaasao le se no o le atua ia me kongo langa wansa kaku ke whai e leanga sala o long kongu unga o lea o lea oki amen o la lai whaamaungi le kulong kiuke kusa male ala fua uma whakakia ai o le mepi ko sinim kau e se tau e tau o le vahenga mose ke longo i lea e sili on tau lea this makes the difference i le kulang o le amio kongo le tua ia compare i le vahenga mose pe o le fautua i le tua ma ole i le tua mo le ola ninu i le te whaamanatu lava ia e mantua la polo misi ngai whai au o ngai au Abrahamo Isako me Jakobo le ngaka ngai polo misi e whakokele lang whangau e ngai polo misi le ngu le e ngai finga ngalo ka i la ko lo ia le manguia e whai mo la ko malaku whangau ia e tāua te le ia le whaatonga o le vaenga pikosili lea o ne tāua i lau wawai o se au wala i le teimi makaulia ngai mea e whai e lau vaenga ia ele o se mea lantu te whaia i se awala vale a istanga te pitusiri on tinga o mose ona ele ngate le whaingo fielo on tau au maia ma le whaia o fina ngalo le tua ina ia te tai le nuu ia ae o le tau mawhai o mose e tau wha amalie le vā lea o le tua ma le nuu ele o se awala whaingo fie ia ai o le awala na ia whaia ia pei fōlinga mai na whaatua na i la vai mose ona tinga ona o nei mea uma ia awhia ia ona olona maai ia i le tūlanga o le vā o le nuu ina imwhai o le whaoleina le nuu ia mai le whaafanonga ia polito sao le atua ia po sao lea whaapopo te whaatau le vaenga lea wale upu leo lea lo whatunoa e peo se upo e ave i le ngalwenga po le whatinonga le tuolo na lofa i tangata i le te tau i le lofa awa e peo na sao noa lo sungon whawhenga o le mea na whai e whanonga Israel waile na whanonga Israel e ofo i trofina mose lava i rona toto ma ano sa tau mo whai i fo lea e le petia le tūlanga o le aveo mose matai tai ona nomol mo le loto vali ia o le tangata leo kora malana kengi lea sa lea sa tau mo whai e a fo le nei e o sa whai a le tūlanga leo o te inga mose so tangata e le te tau i se alofa o tangata i matua te tau ana whaasala a tatou ava'ailai le a mio le sa ia mose po le character le sa mose lea lai ona fai mai o mose o le taipo Iesu ona o le Agamalu so e ui a sa le tau ana matua wa ona tatou whamolemole le atua whaatau no lo fina ngala ia mose le ai sa ia mose la le winga le o le atua o le Agamalu ia sa ia te talo i le atua mo le whaolutanga o istangata e ale le loftu no le atua and so ia ulava la ia e se mea fo le tona inherited tatu tangata kewisiano wa e pe on tatu tau e mana i o le tatu wa o le Agamalu o lona whaatinonga ia e whaatasi whaalua whaatolulo ia fa maloro fa fiau ia e malai wa kapaka ko kamanga la nga o le fa malai o tangata al pise ir mele te wa ina mai le vai o le Agamalu le e pole a le tinga o mai ata to no fa tinga me o tangata e o tinga i nei tato ia awana i se taimi te si ai ia se lo sa fo la e te tau masui ia pete fai atu le atua ia wha umatangata e tauna e tātou le melo le Agamalu lava sa ia ma tātou te talo ia mo le lofa tūno le atua i nungo tangata whalonga tānei ia la le aso lua o le alofa ia ila tau o loo whaati ngā mai po o angaleanga mai na usunga Justin te e whalau tele na mai e loa o le o le aso le ua o ele o se aso whaingofi. Awa o le la tātou walo lofa po
O le la e Agamalu ie. O anga le anga mai. Ia. Le la na au mai le mātai o le na e 5 lon fai poe fast food ma le tolu le ngata le fast food ma le valu. Te mawhai e whaamatala mai ai le fina ngalo o Yesu. E whatatau le vaenga lea o le. O lo alo fatu ie anga le anga mai. Pe alo fatu ie o lo whaia mai mea le anga. Awa po le ale pe o lau sau noanga o tātou whaasoa le aso. Ai a whai te o tūro i whafo ai anga le anga mai si. E ngalo lava ia te leo mea ai oso maile. Oso maile ita. Ona fo i o le tala no ai le tusi o Galatia e 5 fai pe suriva whaangata luas fumatas. O le nātura lava leo tangata anga sala. O le ita. O le e matua i fite e nai lava la le vaenga leo le Agamalu. Ma le mea leo le nātura o tangata le tala noa mai ai. A le ala e whai mai ia. Pe whai lan tatou wa ai le whai ipuna e fast food mal tonu. Nai a mata ia le mātai o le nai 5. Na amata lava I mea le o nga le tupu to tono le no Israel for me fa pertania. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. O le o nga le tono no Israel o te mile. Ia e alofa atu I le lute tua oi. Ai e ita tangata le anga mai te o. Fina ngalo lava I o le atua pena e tatau ona tatou alofa. Agamalu loto fa ma ngalo. Ie e anga le anga mai ia I tātou. O fesili ai sea. Ona fo le fai mai fai poe fast food mal valu. Fai poe fast food mal valu. Ia o le nei ia ato toa ona le lei o la o tou amio. E fa apei o la o lo o tou tama. O le langi. E mafu anga tātou e na tātou lo fa pea. Ona fai mai o le amio na le atua. Le tātou ona tātou amio. O ala ia me tutupu mai. Te lor fina ngalo lava I o le atua. E tatau ona tātou alo lofa pea. Pe so wā ia me tupu mai. Te lor fina ngalo le atua e fua pea le la au. E tatau ona tātou alo lofa pea. Fai mai loa ma le whai upule na o loo whamatala mai le mawhau whau po le fina ngalo o le atua. Ie o loo po lana whanau. Whai upo e whase furu ma le 5. Ia fai mai love your enemies. Pray for those who persecute you, and that you may be children of your Father in heaven. Mai ia vea o tau mawhanau. Whami o le mawhau le nau le atua I te mi umala tu lou. Whami o lona o mawhau ngai o le atua. Te mi umala vai ai mai pele lei pele anga. O lana whanau. Te lofo I la po le ala se fe au e mai le aso lea. O se fe au tāua le tau te o matatou. Po la vale awala e mawhai o na ato o toa ilo tātou tau mawhai e lofa o tātou e anga le anga mai. Tātou wa ai e o tangata e whina ngalo le atua e whaola ina fo. Tātou wa ai e pei fo I wau fo I le la. O le whi au le mo moli mai I le whai upule fast food ma 5. O I le mata upule 5 lon fo pe fast food ma 5. O lo wha matala mai ai le tāu o le mero le Agamalu I e ita mai. E il mātou whai a onga I fultone na o ina mātou o le polofesa. E whai mele tangata lea. O lana ia whauinga le upule o le meekness. O le upule o le Agamalu. Whai mai o le toe o lo talia lea o le tangata ea o awina oe. Is being teachable. E whai mai ia. A tonu mauti leo langona. Ai o ia lo whailana polofesa. E le whai no whiana ia talia se tangata e. Ea o atu ia. Amen. E whai mai lea ia o lana ia lea whauinga. I le upule o le meekness. O le talia lea o le istangata. Ea o atuma. Te lola lea o ina lea tuspa ia le ngata mo tatou whaafonga tatou foi. Le tāu o le tatou wa aima lea lofa isi. Ai tu e se ia le itama. O te loa e le whainofie. Ia o le whina ngalo lea tu whaftai mo ova no. E nei kouti e sa o whaitoa mai le tustala e le nawaita. Whaatau I le me leo le mo tua I fua ino tātou. O le ala tātou I teimi o le inga. Fo I le o ai tangata lotu, tangata te lua lotu whaatasi, tangata o lo aina. Misinterpret. O lono inga. O le whaoinga se lea o se mea lai te tali tonu ai. A mesi ape whape o tangata te
e te le tautala so e te le foi le peo winga masani o lalangi e te tali atu pe a le hanga mai tangata e la te mi fa winga se i tātou tangata ia ona tua ia leo o tangata Kerisiano pe o tala fa mtalanga ne Yesu le i amu ia o tau pe atu tu ai foina o tau launga na lunga mongo mta upo lima a wa sawa ina fo tangata ona o swa fo ye o Yesu ona le alu lunga le fa manatu fa le langi man manatu fa tangata male le fetau i male winga fa Kerisiano le o mai tātou i aua tātou te tali atu aua tātou te tau i masui aua le a fone le teu i lo loto se mea tinga ai se uso me umaia e matua fete na ia matatonunga la ne la tai mai tātou le manatu le aso lulu lau se momtangia o le one i e tali one i se tala ele se me foi ngo fiele me si so no yelo sunga tanga pola so tau yo le foi puna fa o mal tau tau puna foi puna fa su mal van mai ya on mele ya to yo on le la o tu wa mi wa pe lo tu mai ya to on le o le requirement o le fa tunga it depend la fa tunga na I la react anga I mai ai le foi mo ele la nga anko ale se ia o ai pe makwasa mala mai ai vai ngul pe vai ngul le o I lo ai le ele o se me fengo fie mo ka ko ai ka ke le mai ai me uma ai o mai o kamale o lo fa ku lo fidi ele o se me fengo fie ai aka ko mang malo mai I o ka ai lo wa ko ko le ka ko ai o le la so ka I male vai ngale la ta tu tanno ai le pe mai ta punia le ngutu ele a mai le mau le o le ma te lo ta upule sumantas mau masani fa ai tanto al fa upelu sumale iba no mana I fai tau fai pelusu malevan fai mai ia auto mai ia tau o auto uma o tingai na mafti ia venga o fo ia mano loi auto ia tau tele ia le maenga le o le bala au le tua mo ila tau o lo mafti ia sala ila tau wala tau loa mala tau langona le tinga male matanga wa fianga le ngasala ia e pau ia se stanga te lava na te longona ina ia le fale to le ngasala mo na fianga e always ai le longona o le fia mana o mia o le fia mana o mia se mapusanga ia le fitala Yesu ia o konga o mai ata ko ke malo loi nga wa ko ke malo loi e fisiri e fa fianga ko malo lo ia Yesu ia le fa mafa mai fa upule lusu maliva me fa upule lusu maliva ia o to wa moina la wamo ma ia o tau wha o ia tau awa o hau le Agamalu male loto maulalo fa mele vanga muli ona maua le e o tau le malolonga mo toa nga o lona winga ses fam talanga ele va pe mai su sa ia ki ko ki malolon o nga sa lona ia sa wale fa penga ma ia mi fa penga ia no e ka e sa fa penga ia sui le fa penga nga va fenga sui ia fa ilo kiuki ele ka ko kiuki man ka ko vaenga inga im fai ka ko malolo ia Yesu la ka ko kiu ke man ka ko vaenga le fai mai Yesu ia o ko wamo la wamo ele va pe mai Yesu ke la ko amo ko wamo no e fo ko wamo e ka ko wamo ia o le ale amo e ka ko wamo o le fa o le nga fai e Yesu mo ka ko o le sidi o le ale fa o le nga fai Yesu mo ka ko ia o ke lo le ala ko mai ngi si mau so soangi mai ile mau le mo betel le mai ama ka mem ta pe fa mai fam al fa upule mo mua mai ole nei o tinga ina ke riso ile tino ole sui o itato ia fai ai ma a upenga ia te uto fo I le ala valoto o kinga ingo Yesu le kingo le o sete Yesu le example ia mau fo ka ko le loko lava le kas len kinga inga Yesu a fen kinga inga Yesu le kingo longa winga e ka kau fo kinga inga ka ko le kingo ma ka ole amo le kau sacrifice ele fai ngo fie pe mai lo la ia le so onga le mau awa o le o tinga I le tino o tu ua ia le sala longa winga o le sile area ka ko va vai ele nga o me ki nga ku precision manga o ka ko pe o malanga mliu mleo o ke anga o le makiva o le o nga luenga o a onga fa le ko ma me uma le fa pena ai o melnge o ku o le sala ele fengo fi e ki nga ai se ala ngo masangi ka ko nga kula nga ka ko ai fe mai lo le fa upule lua ia fa pe fe un ka ku o le sala
ia le mo mal fa ipelua ina ia le to sustai o ia itu ina nawa o tangata fa mai iona tausanga wa tutoe ile tino a ia usustai le fidangalo ai o le tua o lo winga se fa mentalanga o le kuua le ngasala o le kako le ko ususkai lea iku inga ngau o tangata o atu ina tangata ngai mo le anu ta pelu fa sulima masuo mai o ku inga o le ki o le me au ko ke manga o le laulangi mo ku inga o le aku inga o laulangi o le manga o le ku inga o le tino ku inga o manta mai fa dia vale mai ele mai tamale mai le laulangi o lo winga fa mai la iaso uma o totoe makausanga uma ko o le ola lo winga se si fa mtalanga o le winga o le fa mtalanga o aso uma ko o le ola o lo winga o le pio o le kai mina vanga ikalia Yesu o kai minga o lo ko o ka ko soifua e le ka winga ko ko fai ala sala ka ku ka ko la sala amen o le me mongi nga ka nga yai o le me mongi nga ka nga yai tanto anga ko mai e kasian me ka ko si o le fina ngalo le tua o le fisili o la fina ngalo le tua e nga ke mo mai ngai le te nome ta pe sul as fulo pe sul ma su kol mai le fikalenga kala mo se in Israel mai Israel le asa se me o finga lo ile tu ia te uto pe a fai o ngai ta le o ngai ia o ko mata ta ile tu sa vali o nala mai o ko lo fa ia te ia o ko kausi ang polo inga mana tu la fono uma ko ke mangi ai amengi e pa wa ngal finga ngalo le tu mo tanto o le kausi ang polo inga la ngolong finga ngalo le e tau tanto faia fai mai lo la ia le vanga ma fai vanga muli fai mai wa ia ngata ia iaso wa mavai mai o le olanga nei ona fai ai e tatou o le manao o e fa pau sa vali il fa amtai tu matu ia nau male in tele waina ma poula mai nga ava male fo itupua e solia itu la fono lo no winga se fa mtelanga o va mai o aso ia mamai la kai mine before ka ku kile papkiso o aso nga va mai ka nga mo kai ai alu mama ia so ko ka ku lo la me ka ko ki fai ai nga fi ngalo le ku ai ala sala ku wala sala ku ti no winga se fam kalanga e le finga ngalo le ku e ka ka ko fai ala sala e ke mo mai fo inga le maka punga e ko mo le ko nito mta pe sul fa su kolu e le yasi ku se ko fonga ku me ka ko e le sili mai ko fonga ka ko foi nei ta to tanga tola au sa ngie fo ele ku me uma la vai la tia malava ka ko o longo vinga se fam talanga ele se excuse ka ko ki fai inga se ko fonga pois fa so ele se excuse sa ngie ele ku me uma lava al mafu anga ling fai inga ka ko o ka ko lava ele o le ku ele sa kangi o ka ko lava me mai lo la ele le mo le petelu le lu fe upe le la manga lo fai ka wa ko fai upe le lu sfulu e se tawa ya ta ka ma wel ngonga le kasi le ngol fa wa o le male amo le manga o Yesu e ka ko ma o le Agamalu me konga ka o le Agamalu malo ko maulalo va mai a wa PCA se vi inga maua pe a faita to te ono sai pe a tu ia o to ona o le sala ai a faita te ono sai pe a tinga ina o to a o a mi o le lei va mai o le mea lava lea e mali le tu lenga ka mali le tu ai va mai vai upule so ai lusu tasi mai a wana wala wina o to ona o le lava mea longa winga lenga kai mali ele tua ai nga wala winga ita to ele kua o ngale vai nga le fa mai a wali tina ina ke riso lava o le sui o to o tu ina mai ai e ia le fa o mo o to ina ia o to muli atu iona tu nga au o kinga o ke liso le ku mai le fa o ku u e ia o nga sala o lala me ku pupe a fai o lala fa o le fa mai Yesu e kaunka ko muli ai on tu nga au fa pe lusu dua o le na le nga sala lava na le loa foi se pepelo lo na fonga o le condition sa ole e ka ngai kanga ka le ku e muli kulanga au la o Yesu o kulanga au Yesu le so ri isa nga sala ele fai isa nga sala so the same thing for le request my recommend mai le ku e ka kau o nga sava vali fa penga kanga ka le tua e le ka kau nga ku ko e fai le nga sala ia lo na winga i se si fam talanga o le mengi o fa mo lunga le ke mo mai ai se ke mi e fai taula ia le Jakob na fa pe vale o sfulu o le fa mo lunga o le fai le nga sala o le opposite o le whamaulunga o le whaia leo le Hamilton ia ke lo a se definition laka mele o le whamaulalo ma le Agamalu o le kako le whaia le ngasala wa kako le whaia le ngasala
o le alea afia le vau kako ma le atua o le alea afia le vau kako ma isi tangata e sa fa popo tu le fatal vai malo paftai ole toi fa popo tu al vanga le ole pe vanga le sa no sunga amtanga ole mele ole file mu le leo tato ole sile me ya tato e ma sanita to mele ole talia tu e ia taimina u wa vai fo ia e mana o ata tau tanga te kirisiane tali atu i mea uma e vai atu le se mere ftaui te mana o tali atu ai mea uma o oi kau mo le mea te wanga o e whaasao mele a le mele le o ina le sona nei langa malu e leo te mi uma te e leo ke mi uma ke kalima e whawevesi le mea ina ua tua ia Yesu le tele me le sao ma me le tonu. E le ia se tala Yesu e tasina tau ma whai whamatala a inu ma pila tau ma motu tangata. A le tala le whamai na matua silent. Na inga le se tala e tase Yesu na whai. Tau e tau ia le tala Shakespeare, I think. Sometimes the best answer is silence. O le tatou awale tali atu. Mai definition in tatou amata mai ai le winga langa mulu ole enduring the injury with patience no winga o tatou lava sa ia leo mea ti ngai o mai ile ono sai e au noa malo wita fa moe po se me fa pena o to foi vele le na mai e so kamtanga ali lo lotto le mea ale langa ese vai tanga te langa malu mana tu mai oi a so e foi vai nga ia o Hinduism male Buddhism e mai si tarito nunga e foi la to definition of virtue si o tanga ta le mo langa malu le te vai o mo me monk foi le meekness is ili foi la to le meekness aya ta to la vai ile ta to vai fa le cristiano ia pe la le mai ia o to fa o mai ta tu te le fa o ya puda po i lava ile anga malu e fa o ta to ya ke viso pe le ta to mauna ma te suma tasi do suma le iwa na mai so tang ya so to na tu fo le to na sa o le ta to i loa ma le malam la anga fa to langa malu le o ta to langa e ye fo i ta to nunga istanga te i le mele ta o le anga malu ia la tu lava filosofia ma la tu te nunga o te loa fa ma lo fa ftai le ua va vala mai ia tu langa fa mala mala le mta upu ale la se ta tu va ai ile manga muli o le hala le no tato surfa inga po le u fa mai le vanga le our rock and our refuge o le papa ma lo tato surfa inga o le te loa o le vaenga lea o le quotes mai to tono salamu na e ono sful malu fa i poe valu e na e fa mata lai o le atua o le tato sulfa inga o le e tau te o ia i te mi fainga tama ai fata ua ia le faasoa lea na faasoa ai fo ia la sunga i le vaenga ne le silea tu po fo linga o le mea ne o le Agamalu o lo le pisa aua e tangata e la te whaial upu fo ilea a whai o nā mato e fia aua ni e festival fo langa ai a whai o nai te ita aua te tau tala lea pien tato wa ai le whaoa o leo whai lea tua e Yesu le ai e i te min ho o tupupo ngā e le ai lava se Natali lava le file mbu e le Yesu mea uma lava te min ho o toi pupo ngā o le fōringa la lea, o le va ai lalulangi i le fua lava i lalulangi tau soi fōm tata wola. O le weakness, o se vaivainga. O le va aina lalulangi a whai e... Te le tali mea. Te le tali mea. Lolo winga e lua mea, a whai e te pala ai. E vaivailo ma fōwha. Ona fo i... O la langi nei ai alu e faisau interview e te no follow e faile interview fa matalo lo me le ei oi o I can do this o me ma faina o faia o le standard la le wa faia la langi tau te ma fau
A fai la fai se tala noanga pe fai whaasoni mea lotu po ani tu tau te iai. Ai whaalongo te le, ia o solo fai me no, I can do this. Tala noa lo. Ia a le tala noa mai e le fo tue whamanatu le fiong pa ia le atu. Le tā ua o le mele o le tali le fi le mbu. Tā ua le awe fe au, ai awe se au wala fi le mbu. Le lai fai mai ai, o le lai tue whamanatu e le aso lea. O le whaatu sai ia le o meo whaingata ma popo ngā whai mai o savili malolosi ma ngalu i o le sami. Teimi e so wā ai. A le lai whai mai ai. E le o se vai inga. Ai whai mai o le tātou whaatino inga lea. O le upu le whai mai lea tua. Ia whai lau whale lungon. Lungon papa. So o le o tātou whaatino inga. Ia whaupunga le tuspa ia. Pe a whai o lau e whai mai ia le lau tali lai file mu i mea umana. O le la utu mau i lai pe o le papa pe na whai loa mai lea tua. Le tā ua o le whai tau le mai i le salamu. Ai le o le papa la le whai mai o Peteru. A o le papa le whai mai o le maa e tā walwal. Ia e le whai mai e se lona e se uma mea lai pito i whau. Whatoa maua lo le mea matango fie le to tonu le whaatu sai ai i le tangata le nei o Peteru. Au te loa o le toe whamanatu lava ia le atua le au mai i le mea tau te suru whai ai. O whea lava mea ngā i ele suwanga o le nei laulang. O na o ia lava e maua le tātou to omanga. O na o ia lava, he is in control. O mea uma lava. A whai loa o tātou lei loa le mea whai pēla whai te inga o le nu o Israelu. Le ana whai mai e le na lātou o mai ina ua tuu loa na o lātou. E whai lātou whitwhilinga watu mo se tala noa ma le atu. Le lana whai mai lo, si tātou whai ese mea whai na tātou wa ai. Whai na tātou pa i ai. Le au tātou whai tonu lavan me le tana noa tusio a mo sa mua. Whai mai, ua lātou whai atu pua e tusa malo o lātou lava. Lātou i loa. Whai mai ua lātou whaalango lango loa i le i loa. Au le whaalango lango loa i le atua. A leo te whamanatu le atua i le aso, le whata oto e tolu. I e whaatua tua mai a te au. O na ou ta ita ia loa wala umalawa. Ai aua e te whaalango lango i loa lava i loa. Te loa o se te whamanatu mo i tātou, mai e tātou i loa. O na o le atua lava e whaina tātou mauai i e le Agamalu lea. Aua o le mafuanga na te talitonu na mawhai ai e mose le te mina sau mai le maunga. O na lava atia te leo mea na tutupu. O na lefa toa sau mai le atua. O lefa toa sau mai le mea na mafuta i ma le atua. Te loa foi a su ese mea mo wale tātou to omanga. Tātou toi foi lava le maunga o le atua. Toi foi lava le papa le e tala noa ma le tusio salamu e ono sfon malua. O ia le tau te mausali i te mio whainga tāma poponga. Sfaso pupu le ale sunga. Malo, wātai, o tāwita nei, whai ua tātou whaso le ilona, ili salamu o nana, o le li tātou malu, ma le tātou supa inga o le papa, o le tātou o le tanga. Tāwita fo ila ili salamu e tolu suma, fitu o lon fo ipa suma tasi. E iei upu ia na whaonga i so i le launga le. E whai mo tangata Agamalu o le lātou tofi o le nua. Wai o le whai umaila tātou whaasoa i le tātou e oa i le mau le whamai su amo ia e Agamalu. A wai whai mo lātou tofi le nua. Ia o lono winga, o le isi lea forfolanga po le isi lea winga vai o le vaanga lea. E maua lava i lalo nei lona. Lona taui. Moni le. E whoringa mai e maua e tātou le tofi o le nu. Pe a tātou o. Agamalu. Agamalu. E taipeo le mea leo le. Ia avalu te mama no utina. E whare le vai leo. Le tua waso nunga whangai le ele. Tātou. O te ilo le si le mea leo lo fia vai e tangata. O lava la unga, ai fia vai e tangata le soifua Agamalu o tangata kerisiano. E misa i teimi nei, a mata nei lunga o le vātau tangata i lunga, i lunga o le Facebook, oi. Tātou tu atu i le FAST ma le HRPP, oi. Matua le lo ai, oi po fia kerisiano moni, i upu o tala, o le, la lau e le tangata, ua matua i e le matua le ai ia se whakerisiano e vai e i. So,
So e le o whaatinoina le Agamalu le e whai mai Iesu o se tasi lo vanga tāua. O le soifuanga whaakeusiano e te tāua ia tātou. O na olai. Le soifuanga malu. E le whaingofi. Me moni ai le whaingofi. But like any other, virtues o whaakeusiano, e mawhai e tātou me o ma ono. Ono le tautu te ola ia ke wiso. In Christ. Amen. Ya, wa ala la na pa a tātou a mioma mai loa winga fo ia fa le popoi se tu loa. E le o iei tātou ia ke wiso. So to put it in a very simple way, we really have to be in Christ and live in Christ. Amen. Ya na tamai leo o winga yo ke wiso ya tātou fa manu mai le tu fa tai ru sunga fa ia onga. La fa uina tātou te talo awane ingalo to tune in mai verse 4. Ma su e pela Lesona toi tolu tātou Lesona ia toi. A whai li ia sau Lesona e te fia su mta upu ia. Wha mole so tai mai le ono i baiva wha tonto valu. Ia po lunga fo le Facebook page le ASAM. Ia e te mauai i e so ta inga e ale le messenger. Ia ai manu e tele lo wha sau saunga mai se ta po inga o toi. Anga leilia le tua i do sunga whaia onga. O mātou ta mai o le langi whaafatai le nei ia o onga sili mo i mātou. Mātou tangata lo ola i le soifuanga anga sala. E le ei se me whaingofia le atua i lo mātou malosi. Awa mātou whai lo mātou malosi e i ulava i le sese ma le tau valea ma le whaaluma luma i lau fio. Ai vele atua le sona nei. Ia toi te tai atua i mātou ia te oile li o le ola. Ia mātou wola e ala i lo soifua. Ia mātou wola i le whaavai le awhionga le atua. Mātou wola e ola o eke riso, soifua o eke riso. Ia e whasio tio mātou tangata i le tino. Ina ia atangia mai winga wa aia ia le atua o eke riso le Agamalu, le alofa, le loto maulalo, ma isi lava winga wa aia mātou o fio lau fio. Io langa ma soifuanga o tangata, whaafta tele lo whaafonga mai. Amanuia o nei, anga lei whaafonga au tangata. I lo suafa Yesu. Amen.